Pidon kam nong shondur ne nong ringdur hakijing kawai jongpi ne kijing kendu sa kan mau jongpi pun syangi ngin penle mangi katkum kajing kwa jongpi kador gababit la kadai mensi ne menmin pranyo lai ariwei sau iwei tang hadin lai benai kejingwan yu kejat menteri rangba ke jelau konrad ke sangma ha ka shnong khali stem mari boy district kabaha Papua ka Mohoti Assembly Constituency menta ka singi ka nyotri gunai lar arjar arpsan la urlong ki jing angnut ki pajwa shnong jogane ka shnong bandon ye ka kali kit nong pang lane ka ambulance jong ka shnong ha ka bau MLA ka thain uba Charles Marngar ubabat ko munong ai boi ka sarkar se ki artli ki tanan sarkar ki bakongsan jong ka sarkar ulawan poi hek ne ka shnong ban pelai pajba ya ka ne ka kali kit nong pang jong ka shnong khli stem ya ka bala panmang na ka Chief Minister Special Development Fund Hagani ka singi ka bala pelai pajba ya ka ne ka kali kit nong pang lai don lang ru kin nong ilam shnong kentup nadu urang ba shnong uba Fairly Stone Teran utemen masan ML Ronghang upastor D Ingti ka Dr. Anju R Marak ka badai DMHO Riboh District ka Dr. Emilia Telang ka badai Dr. Ayush Hamolasnai ki riurang ba ka shnong ki Longkmi ki Samla bat ki khana skol ye ka ne ka kali kit nong pang ka bala IT ha ka shnong khli stem lai kerteng kum ka Rapha Healthcare Service khli stem ha ka ba ye ka te kantin Rapha la ai da MLA ka thain ye ka bala sim na ka kantin Bible ka bamut ban penkhya MLA ha ba jingkran ha ka ne ka jingilang pelai pai ba ye ka kli kit nong pang ulong balai ti ye ka ne ka ambulance sha ka dor bar shnong khli stem da ka jingkmilanti bakan ai ru ka jing sekri sha ki we gi shnong gi bamarjan bakan long ga jingmantoi na ka banta ki pai ba ki bodon ha ka ne ka thain Shushu uba Charles Marngar ulapan kan mau ya ke jingya ilanti jong u kumunong mi khamat hagpor ki bladam kabola simrai rangba ban paniaso ilade sya ka seng NPP kabala ilam ya sarkar kalong da kebabu ya ke jingkut jingmot ban penlong ya ke constituency barogawai ban yo ya ki kampan roy baper namar kumba kalong kane ka thain kadang de ka thain ke basa din tam na pedeng ki we ki constituency hak district kentup nadu ka pule puthi ki surok ki lenti ka jingduna ha kaliang ka koi ke khya bat kumta ter kumta dagarai rang ba anak benta ka bit ka biang jong ka constituency ula paniaso ilade sya ka seng sain perthei kabala ilam ya ka sarkar ha Meghalaya wana pedeng kijing sya kan tho nagi paj ba hakeleng regi paj ba ka constituency kidang i bat kidang syan nya yu kumunong yalam namar hadin kijing paniaso sya ka sarkar ki babun ki kampan roy kilanang poi sya ka thain MLA dalade ulanya ya gane ka kali ambulance ka bathamai kum kadang jong kijing paniaj ningkong ya gane ka kali Kalau terpadi kipai bak baro kasya ka don hang ne po basketball ne subhaban sim nange banyadi Kajingwan jong Chief Minister hangne kladon gajing ikran hang te haplawien kal Executive Committee jong gasnong bat Chief Minister batna naga batagan ke ambulance Chief Minister hakatu hi ke klimat wang mangan ai gini ke ambulance hadin meladep rai ban ai kladon gajing kendu jong orang basnong ngong gani ka ambulance ka ba ay pi gisnong ma yo ong pi badai ka tik tang nam ta gisnong klim stem
mau ke cai rebak kumta ang rumah senong kani ke ambulans ke bangingi ai kadai baga dorbar senong ke executive committee senong kan penyaj kan sumar ke maintenance ini ke ambulans baro kadai ke kamjong ki ke executive committee senong bat kadai ke kamram jong ki ban ai ke service ya baro kisnong ki badan marjan bat ki lada ka molos nai PNC ka dan i doktor in safun ini ke ambulans kan mare sa molos nai PNC lada hasi si boher mong i don kam kan mare ini ke ambulans kan ai ke jing syakri ya kini ke dong bat ke tanjung i baro ko tang ba lada don ke tim ke bapeniai kamlong jadi nomor kata ya kini ke ambulans lah ayah ke kerteng jong ke senong klik mustem jadi kini ke kerteng ke IUMLA Rapha ke bamot kedai ban penkiak kata kedai ke jingmot belashim na ke Bible ikintin Rapha healthcare service klik mustem kerteng ke basultanan ke bakit jingmot dengan ai ke jingkir kukur do ya orang basnong bagi ke tim berokoi bakane ke ambulans kan long ke jingkir ku na ke bentah ke dong bagi tanjung ini lakon ang ni na mausud na do na moyembe na mdotli na liar bang baro kani ke ambulans pinsayo ban pendon kami ka tang kawai kalong ba pihak ban sumar bahaya ka tim penbaik bah ke norkom nomor ban ron ye ke ambulans kam de ke kam ke besok ni habdan driver ni habdan maintain ke maintenance ya kini ke ambulans ke jompi ke hakani ke por kendiak na squat ban pawi pi di doktor mane lakran dia men show jongi yang baka mau hati konsensi jongi kedai ke konsensi ke badang sadin nyuan lagi por men shwa ni rongi ya iki surok tang susnil go surok langsung tu bakal adai ka starting point jong ke mau hati konsensi dengan smoke men bakat banang ya jisngi yogi ke dan ke jingkala kadan ke jingkala kumu MLA ujung pi ngasutu bagi senam baro ki bangalaya ats nem tamanta kumu MLA kamlong ke besuk ban syakri ya ke mawati konsensi tangna ke MLA scheme ke jonga ar krur steng aitin samtin sikrur sa sikrur steng kisnong ki bahe ki paning darbar ki ang aying darbar se baca so kan no ladam ar pulak de ladam yo de lada ar pulak away ki darbar santli long sikrur sa so san pulak shispa san puktam de kisnong kam de ke kam rusuk de halor kine kinong rem ngapet ki surok don kam pet ki jing don kam kinong sadin hakilyang barok pet ya ke health sector ngipet ya ke kepada ke kot ke kia ngipai ya ke pule ke putih ngipai ya ke liang barok ngidang sadin ngan lek kumno na buat Charles syong sa ajo kamau hati konsensi kan saku dajo kejubab kolong shim ya karai bangadan bakas sorka kasukumen lengkot ni itu ipi bahadian bangadan bakas sorka nganut badam kesorkar dalam hikmat kepangsa ngelawan inspection ki sub center ngelawan inspection ki PHC ban shimi ki ciknya nakaliang juga senjuk ki border ngelawan ikindo chief minister ngasukumen ban betim. I'm happy to announce today that one more ambulance our chief minister he will give to the border area. Isu kemen basa kawai ke ambulans chief minister unsa ay ha border area ngin sayo ke sub center ha border hang niru kalau don gecing ikren bah ni hara yang ngar kampat yang tengah tanong yang ngidang don kam sa kawai ke sub center tenamar kata mano ban bakli ke politik sari India ti dan dia kalian percaya cim-cim mangki nah kata daw ngamod banong balada wa Charles udon hangno sudwai lam baka nongrim jong kadai ban long kumjo kamoto jong kalong to serve
the people. Ban syakri ikipai ba. By the government. You don't want to come to the hostel? Okay, fine. We will come to you. That is the idea. You don't have vehicle to go to the hospital. We will give you vehicle. We will give you umpanyang. We will give you paigali. We will give you that shed waiting house. We have a scheme. You get up in this ambulance and go. It is free. Okay. Then you stay in the hospital. Example for a pregnant lady. You stay in the hospital until you deliver. You can bring your husband to the hospital, your children to the hospital. We will give you free food, free stay, and also some amount of money for the days lost by your husband. Suppose your husband is a laborer. We will be paying even that also. That much government had done for us. But our district is only 62% institutional delivery. We prefer our mother, our grandmother to deliver our babies also. Because they did delivery at home, we also want to deliver at home with your mother, with your grandmother. It is okay. You just have to inform the ASHA so that we can send some health personnel in case anything happened to you. The expert is there in your house to know what is happening with you. Because sometimes maybe your mother, even though she delivered so many of your children, your grandmother delivered all the children in the village, maybe there are some things which they may not know. So the cooperation between the people, between the department, with the representatives, MLAs, with the government, with the administration is very much required to bring health for all. Health in the village of Klei Umstem and health in each and every house of Klei Umstem. So be with us, support us. Your Dr. Emilia, she is a very sincere and hardworking doctor. For so many years, we don't have MBBS doctor in Maulasnai. Still, she strive to bring the best of health for you. She has done so much. Her family is in Shillong. But how much she has done to the people, everyone in the district knows, especially the district administration, the DC office, they are always grateful to you because people from Maulasnai, they are telling that Dr. Emilia is the best. She did this for us, she did that for us. So now with the leadership of Sir Charles, we will work together. We will work together so that the definition of health for all, definition of health is achieved by each and every one of us. Not only few people who have money, who have good house, who have vehicle. Health have to reach to the poorest of the poor. So like this kind of government schemes are coming at your doorstep. Make use of it. Kapai sakamanor kebeladam, bagas nong jungi, kadai gas nong kebarit bah, kebahaka jadi tang kinong rat sudah, bagas nong ru, kadai gas nong kebadan tang kumba sispa nyau teli kiyen, tenrai, kadai pat gas nong kebadan bok tam adu kata-kata, kebah nakaliang jong chief minister badan buram jungi, usar Konrad K. Sangma. Ibalawan yuk jat hang ni hapo jong kesnong jungi. Yo i hang ni baka ambulans kebayang nasa kebon ke jonga. Kublai sibun ya pisar Konrad K. Sangma. Kai kebangi na kaliang jungi kup kinong song ni ai buram bat ni ai nam ba pidai uchip minister joki pai ba. Lada
dan lang rekat bat ngi ru akade kapor ngi ai kecing kublai ke basi kadai ba kermen ru om dei tang ka ambulans i bela pula preng jungi rengkat i star MLA jungi in saya tu yepi kham sibet bai sakren ka kecing kulang jong chim sa lengba jong MLA budan burom jungi ba chas barngan ban pen urlong yang jingkwa jong kesnong jungi kawai ni kita kum kejingpet kan ma kadai kesurok ke bandang ni nasional hadu hapok maul tha kakum ke estimate ke bang yo hadu menta kalong san kron stek bagum jo ro om de tangka ta ke school ke building school ke ba usat kunat kesang ma ukulam ban ai ni sau pholak na ke scheme jong ke special CM special fund ke ba usat kunat kesang ma un ai po song sini kani galong kecing keman adu kata terima kata boleh ngong bagasnong jungi kadai kesnong ke badon bong adu kata na kaliang junga kum rumba snong hai bor baret ni bersang banyak trai rengkat baru MLA badon burom jungi ni kerpa ya MLA badon burom jungi bagi obsar baru kat badon kat lang ni bagi bapini snok tilang bagasnong jungi banwan bah subun hidup leman habede nadu ka hoit ka pelia hal barok kiliang bule putih kunta teter kentien ro na kabanta ke jingarap ke jong kini ki nongin mi khmat ki jong ni melayo ro kene ka ambulans ndai tang na kabanta ke chnong ke bang ni ma ngila ro banyo jingarap ya kini ki chnong ke badon hajan lada ki don kam bat ka kai barok ka ba niyo akan ikasngi kalau ka ba pensa jing kenau yang kum ka balang kum ke chnong ya ka bang yok priang jing kerku le sing akan ikapor ka dei ke jing kerku ka bala kerku da ulai mar khamnya kuma jong ban yok kum kini ke jing rap ha ke yok kasngi simon jai ke jing rap tingila tip paro ke kubor bai sip gas ke jongi indang donro ke jing ai soba na ka banta jongi badon po jong kabalang na kabanta jong kijing senget hai tengai kublai sibon si hajar ngo blem kerko di gas jongi bat ngila banong le se khamnyar bengun yo kum ini MLA ibu juyarap ini hakilian baro blem kerko ipi bat kumju ya baro kat badon kene kapon ibang ngamla manjar kerteng Rainbow of Sound Music Academy kepadon Maubri Ripoy District kebaju pelong shisi in shista year Halite Flower Higher Secondary School Maubri akhot kawer song pahaban a admission ye pi baro ki knaret pat ki balar ng baro ki bakwa bunyo ijina jing tep shipang music but theory but practical hakani music school pinsayo shibon ki jing kai paper kum ka keyboard guitar onyx solfa khasi traditional instruments Indian classical vocal drum but violin kani music school kebaju pelong ro street performance per ki music concert amal law snam kum kadak man ailar ki khna ki bapulia kani music school ni simpen ta kiran san ban pen igi sap ki pong di bukidon ni priang sompai pi baro ki bakloi berman pulie agani music school ban tep khambanya sombha ban phone agini number pulai shibun